Ponosan sam na sve ove stvari. Ponosan sam na to što ove stvari koje smo radili se vide, a još ponosniji u odnosu na to što se te stvari vide jeste činjenica da se promjene u ovom gradu osjete. Zaista osjete. Kao proljeće. Kao proljeće. Prosto osjetite miris. To ljudi znaju. I ponosan sam na taj novi duh koji se osjeti našim gradom i ovdje kada ispred pogledate našeg grada vidjet ćete 3 automobila i oldtimere, dakle one automobile iz perioda kada je došao Ban Tisa Milosavljević u naš grad. Zašto smo inspirisani tom periodom, moji saradnici i ja? Zato što je Banja Luka u tom periodu, taj period se zvao zlatno doba Banja Luke. Kada smo dobili gradsku upravu, Banski dvor, Palatu, najznamenitije objekte, kada je Banja Luka prodisala, čak u tom periodu su naši Banja Lučani imali preko 700 i nešto bicikala koji se vozili Banja Lukom. Dakle, bila savremena, u to vrijeme moderna i futuristična. Tim koracima u ovo vrijeme, mi kao nove generacije koji smo zahvaljujući našem narodu i građanima Banja Luke dobili priliku da vodimo ovaj grad, želimo da ispišemo jedno novo zlatno doba i period, novu epohu grada Banja Luke.